Ulizo yangu ni hii sasa. Eske munasema batu baende kujarole, baende mwarme, lakini koze yenye iko batu hawayayua koze profo ya vita etuna vivre. Vita hatuione hapa m2018, vita tuione m2012, vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini? Eske probleme ya hii vita ni nini? Eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuya m2018. Sasa kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia m2012 kulikuwa vita. Eske probleme kwa Kabila? Atatuambia m2001 kulikuwa vita. Donc utuambie kwanza profo. Hapa tuko wapatriote tunawezi gombana. Lakini hatuwe tutagombania nini? Sepulikuwa muko naona munainvite batu wanakosekana. Kama hiyo watenda muvitu gani? Alors, mtuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa, kama mtuambie kulikuwa siku gani, eske inalomba nini ile uongozi kitoshe kwa msako twende jarone. Sawa, turudia mikono na usa.